Bajaj Healthcare na COVID layingnaba tablet Evizaz puthokre. Drug farm Bajaj Healthcare na haukiba laibak pokpa numita COVID laina layengbada sizinanaba anti-parasitic drug Evizaz puthokre. Tablet asibu saba amadi yonbada Bharat ki drug regulator DCGI dagi ayabasu phangle. Hiram asiga mari lainana Bajaj Healthcare na hai Ivermectin amadi active pharmaceutical ingredient sing yauraba R&D team na masana sajavane. Evizaz pu DCGI na Bharat amadi Bharat ki mapanda thadokpada ayaba pire. Bombay Stock Exchange ta company ki share chada 2.8 ama oirambadagi piece amada lupa 403 paisa kuntra da hengat khre. Kaubru ki matang da social media da thagat lubagi fakiba miyoi sing khudak ta thadu ukal. Kaubru laifam lenda lakpa miyoi sing na yunglamba nat lining amadi salaiga mari lainaba phiral singbu kakthatuna yanthatuna laman khumba manbagi thawong kaya chathakiba miyoi sing faduna cherak pibagi mahutta thawong adubu social media da thagaluba miyoi sing oina FIR panchinbagi ona tainaba sarkar gi thawong asibu umang laikan ba apun balup ukal na khamtheng na yaningdaba phongdorokle. Ngasi ukal na press ta thadorok pa cherol asina hairibadi kaubru laifam len ase mitai amadi lamdam sigi yelhomi phurup kayagi yamna maru oiba mafam amane. Asigumba mafam asida ain kaina nauna khundasilakpa miyoi kharana mapa mapugi lamdauna tawningbata tawrakpa haibasi laifam len asida chetna thajariba miyoi sing amadi phurup singi mafamda khoi maumda chaina thinbagum kaihobane. Asigumba kaihobagi thabak asi tawroidabane loinana Furup kayagi lining amadi thajanavidha lairiba sentiment asi masak khangna ikai khumnagadabane maduna pumnamaki afaba amadi achumba oigani haire. Ukalgi cherol asina sarkar gi mafamda thamningliba wafamdi Kangla Tombe Kangpokpi Reserve Forest area da khundasiliba sing thinthadana takthok kaubru laifamlen gi mari leinaba mafam sing historical monument eki makhada protected area oina thinthadana laukthok Kaubru laikha laisang mai thakiba sing IPC gi makhada FIR panduna cherak piu haibasini. Aduga social media da kaubru gi laifamda yunglamba phiral kaya kakthatuna manghalambagi social media da thagalubaga mari leinana phakiba mara laitaba sing condition amata yaudana thadok pinabasu sarkar gi mafamda ukalna haijarakle. Kaubru ki matangda Facebook ta upload tawruba miyoi ani police custody da remand lawkhre. Tha asigi mari gi ayuk pung 8 kuntra amasung tha asigi manga gi ayuk pung 8 ta kaubru gi matangda iba warol sing social media gi maru oiba platform ama oiriba Facebook ta upload tawrubani haiba miyoi ani police na faraga makoi gi custody da numit taruk ni gi remand lawthakre. Police na faraba miyoi sing adudi Thobal Haukha maning laikai dagi Laisram Vijayras Elais Tompok Elais Abung sahi kungamathoi apokpa El Samungau amasung Thongju Part 2 Waikhong Khongnang dagi Okram Thoi mitai chahi kuntraga manga apokpa laikhidraba o mani kawi hairi. Pau se asina phangba pau na haibada makhoi anigi manung dagi El Vijayras na mahaki Facebook account da upload tawkiba wafam sing aduna kaubru da salai sa sing na uthakta thelamba salai taris ki firal adu kuki masa sing na mi leitabagi khudong saba lauraga lauthaduna leinung da namsinba. Police personnel da su mitai macha amata yahode masi kanglaisa singgi yamna laibak thibani haibaga loinana kanglaisa khudingi thamoida pendaba yaunaba post asibu share tawbiramu haiba wafam sing upload tawrubani haire. Hairibo wafam asimak okram thoina su Manipur update kauba Facebook account amada su amukka hanna upload tawrubani haire. Makhoi anigi maikaidagi upload tawrokhiba wafam sing ase ngarang nungthil pung amarom tarakpada Imphal Police Station gi officer in charge Inspector N Ingo Chana thengnabadagi mahak masamakna complainant oiduna police station asida report tawrakhibane. Masigi matungina Imphal Police Station na Indian Penal Code ki section 153A 505 clause B sub clause 2 506 34 ki makhada case FIR number 71 clause 5 of 2021 su motoda register tawduna lakhotpani haire. Case asi laukhatpaga chatharakiba ngasigi investigation da El Vijayras ngarang numidang pung 10:52 tarakpada faraga okram thoina ngasi nungthil pung amaga makhairom tarakpada complainant masamak na lusing batin mamana phagat khibani haire. Case asiga mari lainana faraba makhoi animak ngasi case asigi investigating officer gi maikai dagi
मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन चथनबगीदमक नुमित तरुकनेगी पुलिस कस्टडी रिमांड प्रेयर तौरदुना चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM इम्फाल वेस्ट के कोर्ट पुथोरखे कोर्ट की माइकईदगिसु पुलिस की प्रेयर असिदा अयाब पीरदुना मखोय अनिबु ngasiदगी था सिगी तरागा माथोय फाउबा पुलिस कस्टडी रिमांड तौखिबने पुलिस की माइकईदगी मखोय अनिना फेसबुक अकाउंट अपलोड तौरखिबा वाफमसिंग असिना तोंगान तोंगान फुरुपसिंग लाइनिंग खेनबा मियोय कांगलुपसिंगी मरक्ता नुंगसिनहंदबा थोखनबगा लोइनना मियामगे इंग तप्पदा अकायबा पिरकनी हाइबगे चार्जता केस असी लौखटपनी हाइरे ग्रेटर इम्फाल थमलकीबा कंटेनमेंट जोन की अथिंग मे तरागा तरुक फाउबा सांगदोकहनख्रे एप्रिल 19 2021 दा ख्वाइदगी कोना मणिपुर लेंगा की माइकईदगे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी की चेयरमैन सु ओइदिबा चीफ सेक्रेटरी ना थोखिबो ऑर्डर अमगी मतुंगिना ngasi फाउबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमदी ग्रेटर इम्फाल की एरियादा थमलखिबा कंटेनमेंट जोन की अथिंबसिंग अदु हयेंगदगी हौरदुना था असिगी तरागा तरुक फाउबा मखाताना सांगदोकहनख्रे मसिगी मतंगदा ngasi चीफ सेक्रेटरी ना होम डिपार्टमेंट की माइकईदगी ऑर्डर अमा थोखरे ऑर्डर असिना हाई पब्लिक हेल्थ की इंटरेस्टा कंप्लीट शटडाउन तौबगी महुत्ता कोविड-19 की इन्फेक्शन सिंग चेक तौनबगीदमक अकनबा सेक्शन थौरांग सिंग लौखटलगसु लाइना असिना नहालकपा मियोय सिंगी मसिंग हेंगलकपदगी तंगाई फदना कंटेनमेंट जोन की मतम असे सांगदोकहनबनी हाइरे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेक्शन 20 क्लोज टू सब क्लोज ए की मतुंगिन्ना थोरकलिबो ऑर्डर असिगी मतुंगिन्ना थंगाल अमसुंग पौना कैथेलदा लैबा दुकान पुमनमक थिंगजिल्लगने इमा कैथेल सिंगी अकोइबदा लैरिबा टेम्पररी मार्केट हांगबा यारोय खुराई लमलोंग अंड्रो पार्किंग लंबुलेन कोंगबा पिसुमथोंग क्वा कैथेल नागामापाल सिंगजमई कैथेल अमसुंग वाहेंगबम लैकाइदा लैबा कैथेल सिंग थिंगजिल्ले इम्फालदा लैबा होलसेलर दुकान सिंग दुकान अहुम खुदिंगी मनुंगदा अममम रोटेशन दा मियाम तिलहंदना अयुक पुंग तरुक्तगे तरा फाउबा हांगबा यागनी हाइरे इमा कैथेल के सरुक सिंग याउदना मना मसिंग सांगा योनबा दुकान सिंगसु हाइरिबा रोटेशन सिस्टम असिदा हांगबा यागनी मसीदा मिल्क बूट अमसुंग सांगा सिंगी मचिंजाक योनबा दुकान सिंगसु याउगने करिगुंबा दुकान सिंग असिना हांगबा मतमदा मियाम चिलहलकलबदे अतोपा दुकान परेंग सिंग खक्तमग दुकान अमसुंग बेंडर सिंगना क्यू सिस्टम दा हांगदबनी हाइरे हाइरिबा थबक सिंग असि फिजिकल डिस्टेंसिंग ngaktuna chathanabagidamak डिप्यूटी कमिश्नर सिंग अमसुंग SP सिंगना लोकल क्लब सिंगी मतंग लौनबसु खंगलगले करिगुंबा चना कांगलोन असिबु थुगाइरकपा दुकान सिंग दे DC नत्रगा SP सिंगना थिंगजिनगदबनी हाइरे अदुम ओइनमक हेल्थ केयर फैसिलिटी एनिमल हेल्थ केयर हॉस्पिटल क्लिनिक नर्सिंग होम सिंग अमसुंग हेल्थ केयर वर्कर सिंगी दे अथिंगबासिदगी कोमथोकने सा संगी हिदाक लांगथक सिंग योलिबा दुकान सिंग याउना फार्मेसी सिंगसु अथिंगबासिना कोनसिललोय मसिगी मथक्ता कोविड-19 गे वैक्सीनेशन नत्रगा टेस्ट तौनबा चटपा मियोय सिंग अमदे मेडिकल इमरजेंसी की दमक चथोक चसिन तौबा मियोय सिंगददे अथिंगबा असि लैरोय हाइरे लोइनना मणिपुर लेंगा की होम हेल्थ रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पुलिस डिपार्टमेंट अमदे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ सिंगसु अथिंगबा असिगी मनुंग चलोय हाइरे अदुम ओइनमक अयुक पुंग तरुक्तगे तरा फाउबगी मनुंगदा मखल अमतकी गाड़ी सिंग चथोक चसिन तौबदी यारोय हाइरे ऑर्डर असिना मखाताना हाइबदा हानदगी थमदुना लाखिबा नुमिदांग पुंग तरेतगे अयुक पुंग मंगा फाउबगे नाइट कर्फ्यू मखा चथगिगनी हाइबगा लोइनना टूरिस्ट साइट सिंगसु थिंगजिनखिगने पेट्रोल पंप सिंग अमदे LPG आउटलेट सिंग हांगबगा लोइनना IOCL गे स्टाफ सिंग चथोक चसिन तौबदा अथिंगबा लैरोय हाइरे लोइनना ग्रेटर इम्फाल की सरुक सिंग नतना स्टेट असिगी अतोपा मफम सिंगदा नुमिदांग पुंग तरेतगे अयुक पुंग मंगा फाउबगी थमलकलिबा अथिंगबा लैखिगने हाइरिबा मफम सिंग असिदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेहिकल सिंग ओइरिबा बस विंगर मैजिक ऑटो रिक्शो अमदे ई-रिक्शोना चिंगबा चथोक चसिन तौरबसु पैसेंजर सिंग फेस मास्क उभनबगा लोइनना गाड़ी सिंग असिगे कैपेसिटी दगे तंखाई हंथरगा तोंहनगदबनी हाइरे।